Les prières de purification spirituelle. École initiatique Ngunza Munzila Congo. Première étape de notre école initiatique Ngunza Munzila Congo. A. Nous allons apprendre les prières sacrées dans notre propre langue mère appelée Kikongo pur de Mbanza Congo. Ingeta. Mumamo muntete nganga feti kalanga wavelela mukinsuni ye mukimpeve. Idina ngechikulu songa salu kya nganga kya konso lumbu kikafweti salanga kidivo kakala kwandi wavelela mukinsuni ye mukimpeve. B. Idina nganga lumbu kalumbu fweti kukisukulanga kwanzi muwola kama kumole ye mosi 21h. Tekela mulambalala fweti ntete mukukisukula ingeta. C. Kubama mukukisukula muwola kama kumole ye mosi 21h. Sukula moko munwa mbombo meso makutu ntu malu ye nkumba ngudi. Tadisa kuselokelanga ngwe ntangu. 1. Tadisa kukaselo. Cela veut dire tu dois retourner vers l'est. Kunda nkumbu tatu muzibula mavitu matatu manza zakimpeve. Bas les mains 3 fois pour ouvrir les 3 portes spirituelles des génies du trône de Tata Mampungu. Pourquoi 3 fois? Parce que Tata Nzambi Mpungu, il est 3 fois saint Mumazulu. Nzambi ya Zola, Nzambi ya Ngangu, Nzambi ya Lendo. Landila vo, tunaye bakulu batatu, balongo mpe, munkanda ja Kongo, Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Ibakulu batatu, banunga, munsi ya Kongo.